Na olimpijskim igrama 21 put su bili amerikanski pobjednici, samo 4 puta su mali otišli u drugu zemlje, ako ima vremena da kažem gdje. Istočna Njemačka, Tom Bromski, Švedska, Peterson, ali to više niko nije živ, to je to letao do 1920. A dan je veliki Ridley iz Velika Britanija i jako dobro Kuba i samo tako je pobjednika koja nisu Amerikanci. Monika Pirec je drugi put 4,70 metra, kako bi se priključila dobra, ide odlično Monika Pirec iz drugog pokušaja 4 metra i 70 za Moniku Pirec. Visina je 4,70. Ugor fino postavljena kamera. I onih 80 koje prate atletsko događanje. Zaista su se režiseri potrudili, ovo to mi stadion im to omogućava. 4,70 za Moniku Pirec, trenutačno četvrta. Dilke Špigelburg, treći put na 4,70. I nema više Dilke Špigelburg s nama. Sedma